lento la ngentela umphela yakumangalisa kakhulu obe lesikhathi ungathandaza ukuthi ungacabanga ukuthi uthaba ngalendlela le akukhulise uNkulunkulu ukuthi lento uyathi ukuthi nakathi nzawo nasinyathele sesiwini uthi nawahamba hamba ekhayini unyathele ngegane ekhaya wathi uthi vele unyathele mbamba. There's no way you can know God except by His Spirit. Ngoba iBhayibheli lithi moya uphenyisisa ingobo yaNkulunkulu akuye ayithi futhi ayithululele nakuwe. So there is no way you can know God ngaphandle kokuthi wena namoya wakhe niphilisane. Emele Jesu uthi mwana indwele nakafika utanendani utanifundisa ufundisa abantu uNkulunkulu ukuthi sibati. So there is no way you can know God unless you are taught in the school of the Holy Ghost. Hallelujah. The Bible lithi u-49 verse number 9 Genesis. When Jacob was blessing his sons. Now verse 9 ublessa Judah. Uthi Judah ujala udle liphubesi. Uyibambile yamathala wayidadabula wayibulala. Wase uyasukela imathala wayibulele wemecelele wemenza wena yakho. Uthi Judah laba bafika bona victorious bona awinile khona. Asamthola uNkulunkulu wayehlala entweni la iwinile ngoba ayisuka asakawina suke ayenza wena. Asihlaleni uJesu naJesu atalelithi badla siyukhona kumathi uyawusathi ngoba uyishare ingathingo yakhe nethingo tasezulwini naye lasihleli naye. Never iBhayibheli alisho ukuthi sibe faultless but lithi asibe blameless. Ulokusho ukuthi emaphutha ngaba nawo but angeke aze asoleke. Akathi lo muntu lona kude lofana naye I know him. Waphela ke Sathane wathi ngicela kumane ngitsinze tinto takhe ngitilahlekise nje tonke. Wathi uNkulunkulu I know this man. Hamba utitsini. Nembala walahlekelwa konke wasala anje. But encwadini yaJobe ngimxoxele noma bekwendeka Jobe bekangadi ukuthi ukuye Sathane wayocela. Ingakho encwadini yaJobe kude Jobe akazange sakhipha igama laSathane emlonyeni wakhe. Ingakho nje wathi uNkulunkulu bekaphile uNkulunkulu so uthathile alibonge igama lakhe because there is no mention of the devil. Chothi le ndoda yayigcwele ngaNkulunkulu insatshe weyikuthi Sathane wangasho lutho empilweni yakhe because le ndoda yabona ukuthi kude Sathane la ngakwendani lesavunyelwe uNkulunkulu. Lokusho ukuthi nakathithe uNkulunkulu yes ungakhululeka uhamba unathe maye the devil cannot touch you. Because le ncwadi yaJobe nabekangadi ukuthi uceliwe bekacabanga nje ukuthi kuyatendakalela nje but amati lona lakholwe nguye. Sina bazalwane uNkulunkulu uyafuna usadi noma sekathi uyasadi kulethinto lediskhophako ekuthini uNkulunkulu asadi. Sigcine sibe enzaweni ukuthi siyabadi. Kanti akasasadi. Siyazama ngawonke mala siyapusha emthandazweni siyapusha ama-fasting siyapusha ayonke indlela kufunza livi but asifiki to the position yokuthi uNkulunkulu asadi. Lapha kuFilipi 3 verse 10 nasifunze khona